Nereko yite je jama-jaman na wi. Maka tanda na jama-jamat ta. Nereko yite gajinna, apolyanganna, mega pina idi. Tapi nareko siruntuki. Nareko mabicari-bicari ki si bawa lena. Dek gaga sadina cerita. Salanginna keluhanna. Tari mengeluh misat di perasaanna. Magi na mengeluh. Nasabak dek sadinasang narasa je cedek. Tari nasang dek na genna perasaanna. Yero apolyanganna. Rezeki yero dalee oleh rupong Allah Ta'ala. Jadi amanu pakanja kita tepat tak lori pong Allah Ta'ala. Wattaqau dena wat dibawa makesik tepat tak. Mega to yakin makada boleh pong Allah Ta'ala. Tapi dena takwa. Agak betul na takwa. Mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contohnya adalah pakanjaki sempajata. Jadi narekong kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض صدق الله العظيم وصدق رسول الله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Alhamdulillah tasyukuru maraja temak gangka lo risisena pong Allahu Ta'ala nasaba engkana naweringi apa ti ruangan hidayah dan taufik. Alhamdulillah engkaki hadire kin ramak barakah untuk sama-sama melaksanakan kewajiban sebagai umat Islam ya dari itu salat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan tudang untuk sama-sama memperingerang tentang agama napung Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memuari yang kata rion ronge engkai napak barakah pung Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Engkaki termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dito na yalupai makiri salawat ini mapasalama lori sesena nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memuari mamagi-magi yaro salawat ta mencaji wasilah, mencaji sabak. Lolongan syafaatna nabitta yasori monri. Bapak-bapak, ibu-ibu, sini selak-selak we nama saya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Engkasi diadah biasa riang kalinga. Tetapi mungkin sebagian dari kita dek nilai paham aga jero sitongan-tongan na iya ro adai. Agaro
Ia naritu barokah. Yari gitu makada barakah. Nariko makadai barakah ya biasa mana yang kalinga. Bahkan biasa keto makada namo cedeni yang penting mak barakah. Kanya tu egan nalo sapa. Tapi barakah nani. Dilalang agama ta perkara barakah termasuk perkara yang sangat penting. Sehingga saking penting naro na Pak Guruangi pengallahu ta'ala siddi Pak doangan Rabbi anzilni munzilam mubarakau wa anta khairum munzilin. Pak doangan Nabi Nuh alaihi salam Rabbi anzilni munzilam mubarakan. Puang panuka rion mak baraka naidi puang termasuk idi mi puang sebaik-baik si kanja na makpano. Na Pak Guru tok kiro na bitta Pak doangan biasa ya apalah. Di Pak Gurang okko anak tak terutama narik ko matikai narik ko mangulo ni okko yolo na hidangannya angka makanan andre yolota biasa tule Pak Guru ya nata na Pak Guru aku tekai sebelum ko mandre anakku bacai Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban. Allahumma barik lana puang Pak Barakah. Pak Barakah ka ya manang lana tanede bangi di tapi ya manang angterion rongero. Fi ma razaqtana rilalanna ye puremu padale kita. Wa qina azaban nar pabelaika boleh apin neraka. Jadi narek mak bicara ki barakah menjadi hal yang penting di dalam agama. Tapi si tongen-tongen na jero ya sebaraka. Magiro na pentilada ya sange baraka ilalanna atau tongeta. Dan yang ketiga jadi yang keperlu pertanyaan yang mau kita bahas di lalan yang rangi agar ya sebaraka ke gatan-ratanrana narik ko yoro angke ro baraka rilalan naidi, rilalan na keluarga ta. Dan yang ketiga, pekuru carata idi ya manang supaya engkai pengallahu ta'ala na paturung ini barakah loridi. Toma-toma lebihku bapak-bapak, ibu-ibu sini selek-selek nama saya pengallahu subhanahu wa ta'ala. Secara bahasa biasanya barakah yaitu anne amat. Pape nyamang oleh pengallahu subhanahu wa ta'ala. Tetapi pangulutta al-imamum al-Ghazali na panasay makada ya sengi barakah ia naritu ziyadatul khair. Tambai ade cengengnya. Aga betuangan na nariko angka jama-jamata ya rega angka wasele na poliangan pole jama-jamata iya ro papoleangan na iya ro jama-jamanna jama-jamata na padecengi lo ridi na padecengi toi lo sininna keluarga ta ya ro maksudna tatambe decengi jadi tanya eganna magin tanya eganna nasabak wadi jaji engka tahu mega apoleangan na pole jama-jaman makanja jama-jaman na matanre pangka na tetapi dek gaga baraka pole ri jama-jaman na dek gaga baraka lo pole wasele na poleange sebaliknya bapak-bapak ibu-ibu sekalian engka tahu-tahu wadi jaji nariko yitai jama-jaman na kasih na jama-jama lino biasa na pandengin tetawe jama-jaman na nariko yite wasele na si hagam kasih na nariko le bilang alino
Tetapi dek nawat dile pandangin te tahu ye. Deto nawat di makada isiaga mi ko apulangamu. Wadi jaji ro apulang ngecede Wadi jaji ro jama-jamangnya nareko jama-jamalin pakai pakadin pakitalino dek nasiaga. Tetapi wadi jaji okoro angka baraka napano wong Allah Ta'ala. Magi nasabak jama-jamanna wadi jaji ni nama tandre. Di nama tandre pangkana wasele na de na siaga tetapi na weringi deceng lo alene romak jamai na deceng itoi sininna keluargana. Jadi sekali lagi ya senge baraka sebab idi taulinoi ia payasa mak baraka nareko megai nareko mak 10 juta mak 2 juta palolo ngeta si ulang ia payasa mak baraka. Tapi nareko cede yang gak biasa dia nak baraka. Padahal si tungan-tunganna dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala tania eganna. Tania gasiaga eganna, tania aga jama-jamanna. Tapi angka gero jama-jamanna, angka gero apulenganna nawiringi decing lo to mak jamai na pedecing itu lo keluarga. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman lebih ke nama sepong Allah Subhanahu wa taala. Kaya naro tandra-tandra na esengnya natambai deceng. Ziyadatul khair baraka nareko makadaki ro baraka ziyadatul khair natambai deceng. Kaya naro tandra-tandra na. Nomor si di tandra-tandra na iya ro dari genna. Magi wakada genna nasabak nareko yite sekali lagi hidup tak yite engka kapang keluarga tak engka kapang si bawat tak bali bola tak nareko yite je jama-jaman nawi maka tandre na jama-jamat tak nareko yite gajinna apol yang ngena mega pina idi tapi nareko siruntuki nareko ma bicari-bicari ki si bawa lena dek gaga sadina cerita salanginna keluhanna tari mengeluh misat di perasaanna magi na mengeluh nasabak dek sadinasang narasa dek cek dek tari nasang dek na genna perasaanna yero apol yang ngena padahal nareko mele bandingkan okoi dek makadaki we nako kantoro engka je pangkamu engka je jabatanmu matandre ro je gajimu makasih bola mu na bola aku. Tapi magi je ko sirintu ko di tari mangaluh mo sading. Cede mangaluh si wakadawet kasina. Magi na sa ko miya pulangat ko kasina desa di naganta. Sebalik nang kato jaji bali bola ta keluarga ta nareko le bandingkan ngidi deto je kasina siaga. Tapi nareko yite ko totongan na we. Dek gaga sading yita keluhan. Tari manyamam menayita totongan na berarti iya naro ya senge tandra-tandra na nomor siti angka jama-jamang angka apolangan nareko mak barakai pasti dan pasti iya ro tari genna perasaan angka perasaan qanaah selalu merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya. Jadi engkan perisa-perisa kita bapak-bapak, ibu-ibu. Engka mogaro iro papedale na werengi pong Allah Ta'ala membuat kita merasa genap. Merasa genap. Nareko merasa genap itu kemudian menimbulkan itu sifat mahmudah. Sifat madece yang naritu syukuru lori pong Allah Ta'ala. Jadi pede madece genna iparasaan na syukuru toni lori pong Allah Ta'ala sehingga inaro mungkin niro baraka dilalang atau tongan sebaliknya nareko mengeluh mi bawang berarti iro tandra-tandra na dek gaga asyukurukan na lori pong Allah Ta'ala dek gaga asyukurukan berarti dek gaga tu baraka na paturung pong Allah Ta'ala rilalan na jama-jaman na
dek nak baraka wasele na poliangi dek nak baraka ia na pandrengi untuk keluarga na magi na sebab dek na rasa na genda dek nang kana syukur lori pangullahu taala. Jadi tandra nomor siddi nariko yoro jama-jamatta yoro apol yang ngeta angka baraka dari perasaan ta genna selalu ki masyukur dari pangullahu subhanahu wa ta'ala. Nomor 2, tandra-tandrana yaro agage mak baraka ziyadatul khair tatambe decengi napa decengi aleta napa decengi toi keluarga ta. Aga contoh na bapak-bapak ibu-ibu sekalian biasa tuh dijaji yaro agage di bawangi di pandriangi keluarga ta anak-anak ta narik kumak baraka insya Allah yakin hakul yakiki yaro anak-anak tak mencaji anak-anak yang soleh anak-anak yang soleh betul ngena yaro anak-anak pasti taat lori pangullahu taala yaro anak-anak pasti mencaji anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya narik kelusure nak loko masem pajang loko mengaji macening atinna pigaui parentahna tomatonna enakku ak guru-guru no jolo paje-paje ni jolo kurang-kurang ini mah HP na tundru anak-anak naring kalinge ada adatta iero biasana tandra-tandra na makda iero tapandrengi ang kabaraka na paturung pangullahu taala magi nasaba anak-anak kita menjadi anak-anak yang taat. Sebaliknya, nareko angka anak-anak, lesure lotomora na jok kalawatan, lesure mak guru na terima HP mi, lesure mas sempajal, lesure mengaji dek gana jame, madorake ilo pangullah taala, madorakatoni lo tomatonna den nawaddingi langsung makada anak madoraka mesti ki introspeksi diri ajak kamah iya ro topandrengi anak ta dek gaga baraka rilalanna ya topandrengi sebab narik kemak barakai insyaallah iya ro anak ta ya regero keluarga ta istri menjadi istri yang soleh taat kepada suaminya yalengi cede syukurui yalengi mega pede syukurui tandra-tandra mana makada apa yang kita berikan itu mak baraka engke baraka ukur jama-jamange engke baraka ukur wasile polange lagi nasabah tundrui taat iloridi nanggaki idi bapak-bapak ibu sebagai pemimpin di dalam keluarga nanggaki ibu sebagai tomato sehingga yoro anak-anak taat kepada kita. Kemudian yang ketiga, ma'anna ziyadatul khair natambe decenge iero biasanya secara umum ini engkaki senantiasa sehat wal afiat senantiasa medisingi tongat den mega apol yang ngena jama-jamatta tongat cede minarik kole pake pak bilang ngelino tapi alhamdulillah sehat wal afiat ki mak jama ki alhamdulillah disingi mak jama dek jaga hambatan dek jaga kesulitan di dalam jama-jamatta ya tanran makana mak baraka daripada mega apolengang mega wasele le pake bilang mak da 7 juta mak 10 juta mak da 7 juta apolengang tetapi denang kamu kira malasa Dr. Emily Pasogi apotek Emily Pasogi biasanya engke kemungkinan engke rodena baraka tapi makadama kemungkinan detona pasti magi nasabak terkadang iyo rola saya bapak-bapak ibu-ibu sekalian pamas itu jetu boleh pengollahu taala itu kina wadi makada yari galeni leto ai dia nak baraka wasile na magi ai tari malasan itu na wadi leni leto makoro
Sampai makadaka kemungkinan nari engkau dari malasa wat dingi ita pe jama-jamata wat dijaji dek gabarah ka akor. Tetapi sekali lagi bukan menjadi penentu. Nah sebab lasai terkadang ni mancaji pamasi. Nabi Ayyub alaihi salam dilaleng atau tongenna termasuk tau malasa. Tapi engkau pamasi, engkau baraka elo Nabi Ayyub. Sehingga ia rolasanna jadi bapak-bapak ibu-ibu sekalian nariko malasa ki sabar. Nah sebab ia rolasai termasuk tu si tongon-tongonna penggugur dosa. Panunnu pape pacing pole sininna dosa tak. Jadi narekong kaki malasa bapak-bapak ibu-ibu sekalian ajak teman ngeluh. Ya, sebab si tongon-tongonna lasero penghapus dosa-dosa kita. Narekong kaki sabara atas penyakit yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu si tongon-tongon pamase magi nasaba nareko sabara ki napatandrei darajat tak disisina pong Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya harus sabara ki. Ya, bapak-bapak ibu-ibu sekalian nama saya pong Allah Subhanahu wa taala. Jadi yana ropatan ratandra nareko melo ki mitai makada mak baraka roh. Yang pertama, tariganna sehingga kita senantiasa bersyukur anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Dan yang ketiga adalah ya naritu biasanya alhamdulillah sehat wal afiat ki. Cek de pak bilangan lina tetapi mak baraka resisena pong Allah Subhanahu. Kemudian pertanyaan yang ketiga narik kolepahan maka dai harus hitungan na baraka mi paralu pekoro carana supaya engkau jama-jamata engkau na pak baraka pong Allah Subhanahu wa taala. Nomor sidi yang penting dan perpenting ia nartu mesti pa anu halala. Nareko engkau jama-jama harang ai mabela ni pole baraka. Ajak nagaga berharap engkau baraka poli asengi jama-jama harang. Jadi syaratna narik kumelo kinapak baraka pong Allah Subhanahu wa taala engkau pastikan ni makada iya ro jama-jamata iya ro waseleta adalah berasal dari hal-hal yang halal. Mesti lepanas saya jama-jama halala waselena mesti tahu halal magi nasabah wadi jaji engkau tahu jama-jamang nah halala tapi carana mapoleang di nah halala nareko makadaki minnau korupsi makbalu yenatenge pong Allah taala manasani harang ya roh manasani dia nak baraka tapi terkadang idi dia nele sadari wadi jaji engkau jama-jama halala tetapi carata mapol yang dek nahalala dek gaga baraka aga contohnya dangkang yero dangkangnya mana saja jama-jama halala akur tetapi engka giro lepahat tu sesa sijita selesuratta seleng sesa nareko dangkang dia dena jujur dena lempu carana dangkang sehingga tonga jama-jaman na halala tapi maceko-ceko dangkang waselena de na halala de nanasani de na baraka apolenan oleh karena no pasan na maka nareko yitai anak-anak ta de na melo maring kalinga wat dijaji paraluki perhatikan waselena jama-jamata sebab insyaallah yakin nga Idi ke kemana manasani de belai pole jama-jama harangnya. Manasani di mabela ki pole jama-jama harangnya. Tetapi perlu kembali diperhatikan. Angka giro salamero jame jama-jamata dito gaga anu masalah. Mak dangkang engkau muki goro melempu cara dangkang. Yang kedua nareko pegawai ki engkau muki goro jujur dito korupsi. Nasabang ka korupsi koro si gabung ni jama-jamang gajiye
si bawang ketoni hasil korupsi ya tetap dia nak baraka. Maka dia pepatata setitik nila susu sebelanga rusak. Si tetap mi racung lepat tame ko susue masolang susue. Makotoni ro. Wadi jaji halala gajita tetapi angke koro anu harap sehingga mabelai barakatna pengallahu subhanahu wa ta'ala. Jadi terperhatikan. Kemudian maka dari pengallahu ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama. Nareko iya pak kampungnya amanu wattaqaw matapai nasibay matalor pengallahu ta'ala la fatahna alaihim barakatim minas sama. Aga betungan na nareko meloki anjaro baraka eturung mesti pimakanja tepat tak lori pengallahu subhanahu wa ta'ala. Pakasingi tepat tak. Pakasingi keyakinan tak lori pengallahu ta'ala. Magi na paralu. Nasabak mega tau nandalkan nyalena. Maka dahil coba na itaniya ya jame. Din ako ya pulang ako. Ay coba na din na makanja cara aku magalong. Ay din na makanja wasilena. Coba na din na makanja cara aku dangka. Ay din na mega saro lo pulang. Terkadang yang lupa maka dah iya ro pengallahu ta'ala adalah ar-razak. Pengallahu ta'ala adalah maha pemberi rezeki. Jadi memang kita harus berikhtiar, wajib kita berusaha. Tetapi tepangkan kita tak maka dah hakikatna pengallahu subhanahu wa ta'ala meringi dalil. Pengallahu ta'ala meringi dalil. Tanya karena ini jago dangkang. Tanya karena ini jago magal. Tanya. Rezeki ya rodale oleh pengallahu ta'ala. Jadi amanu pakanja kita tepat tak lori pengallahu ta'ala. Wattaqau dena wati bawa makesik tepat tak. Mega to yakin makada boleh pengallahu ta'ala tapi dena taqwa agak betul na takwa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya adalah pakanjaki sempajata. Jadi narekong kaki, dia nama kasih sempajata, dia nama kasih carata mas sempaja, ay insya mabela tu yasangnya baraka. Jadi mega polengan na asa idangkang ang kani pengallahu ta'ala, pengallahu ta'ala ko masiki 05 sempaja, ase mopi madangkang ko pasae. Padahal disuruh ki untuk saleh. Narikong ki makor mabela ya sengi baraka. Jadi narik komelo ki mak baraka jama-jamaka, mak baraka apol yang ngeta talaksanakan ni perintahna pengallahu ta'ala. Asam pahajang ni nariko depa yulle mas sempaja sunnae minimal ya ro sempaja paraluta 5 waktu aja lalu li selewi. Kemudian aja to ya lupa ya sengi sekka. Pasu isakka puraki panen, puraki mingala. Aja talupai pasui sekka. Ia rodam kangeta aja talupai asui sekka waramparannya. Sakat perdagangan. Nasabak nareko mega waselena. Deta pasui sekka ta. Mabelai barakatna pengallahu subhanahu wa ta'ala. Tapi dia penadapi pas sekarang. Ang kayasannya sadaka. Nareko dia yule penadapi kiwat. Nisabna haulna sangnya sakka tapamagato ni sadakata. Insyaallah nariko ang kaki makanja tepat ta lori pengallahu ta'ala. Talaksanakan ni perintah na pengallahu ta'ala. Tajauhi larangan na pengallahu ta'ala. Insyaallah. Iya ro jama-jamata napak baraka i pengallahu ta'ala. Iya ro wasele na boleh jama-jamata napak baraka i pengallahu ta'ala. Sehingga engkaki sehat wal afiat. Engkau yaro anak-anak tak mencaji anak-anak yang soleh dan solihah. Anak-anak yang berbakti. Keluarga kita, istri, bapak-bapak itu menjadi istri yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat kepada suaminya. Dan yang lebih penting, engkau tergena rasa persaata sehingga engkau senantiasa syukur
dari pengallahu subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, sini selesai nama saya pengallahu ta'ala, magang kaniro kapan. Ada si perngeraku di kesempatannya memuarai pabarakai pengallahu subhanahu wa ta'ala, nareko engka salah-salah kata tak dampang ika. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.